Na Preobraženje 19. avgusta vinogradari ulaze u vinograde i počinju svoje radove. Ali 19. avgusta se desila još jedna stvar. Da li je to slučajnost ili nije, vi sami odlučite. 19. avgusta je rođen Marko Aurelije Prob. Mi ćemo vam danas ispričati priču o vinu, o vinovoj lozi i kako je ona došla u ove krajeve. Iako nije bio visokog roda, to mu nije smetalo da se istakne kao izvanredan vojni zapovednik i strateg. Bez obzira na blistavu vojnu karijeru, njegova zadužbina na svetu je uvođenje jedne nove poljoprivredne kulture u kontinentalni deo Evrope, vinove loze. Po naredbi imperatora Proba, prvi čokoti vinove loze zasađeni su na brdu Alma Mons, u prevodu blagorodno drvo, u blizini Sirmijuma, kod sela Šuljam, a odatle se vino širilo dalje u Evropu. Slobodno možemo reći da je odavde, sa ovog dela Srema, vino krenulo da teče Evropom. Osim izuzetno povoljnih klimatskih, pedoloških i drugih prirodnih uslova koji pogoduju gajanju vinove loze i proizvodnji kvalitetnih vina, razvoju vinogradarstva Fruške gore doprineli su i Rimljani. Utemeljivačem smatra se rimski car Marko Aurelije Probus, koji je oko 280. godine nove ere zasadio prvi čokot vinove loze na padinama Mons Almos, odnosno Fruške gore. Gajanje vinove loze i proizvodnja vina u Sremu i na Fruškoj gori spada među najstarije u Evropi. Antički pisci Strabon i Dion su zabeležili da su u Panonskoj niziji, pa samim tim i u Sremu, vinovu lozu uzgajali Iliri. Ipak, procvat vinogradarstva u ovim krajevima i njegovi početci povezuju se sa starim Rimljanima. Car Marko Aurelius Probus ukinuo je skoro 2 veka dugu zabranu proizvodnje vina u rimskim provincijama i zasadio na ovim prostorima prvu lozu u Grgurevcima i Divošu u okolini Sirmijuma, današnje Sremske Mitrovice. Na tim mestima i danas postoje ostaci zgrada i podruma. Istorijski podaci kažu da je ta prva loza doneta sa juga Apeninskog poluostrva pre više od 1700 godina. A kada govorimo o vinu Grgurevce, nikako ne možemo da preskočimo. Postanak sela se ne može tačno odrediti. Još za vreme rimskog cara Proba bili su ovde naseljeni rimski imućni građani. Oni su imali svoje vinograde koji su prvi zasađeni u Sremu i zbog toga je i bitno ovo selo koje smo danas obišli. Prvi vinogradi su se nalazili u Šuljmanskoj Glavici, 4 sata peške udaljenog od ovog sela. Smatra se da ovo samo selo nije moglo biti tada na današnjem mestu, nego na Klisinama. Jedan deo atora koji leži na Matorom drumu, tako se zove, što vodi od Kadinaca u Čalmu. I danas se poznaju tamo tragovi nekadašnjeg sela. Srpski narod je ovde naseljen davno, još pre 1690. godine, samo što je potonjom sa ovom brojno ojačao. Po pričanju starog sveštenika, pokojnog Đorđa Markovića, koji je to predanje primio od pređašnjih sveštenika, ondašnji su Srbi naseljeni za vreme srpskog despota Grgura i po njemu je i selo dobilo ime. Selo leži na podnožju Fruške gore u ravnici, a samo nekoliko kuća u dolini. A kada pođemo ispod šume, od mesta Šuljma prema zapadu, tu se uzdigao vrh obrastao šumom. Zove se Glavica, inače je svojina Šuljma. Ispod nje je česma Vodica. Idući ka selu, penjemo se opet na breg, koji je dosta širok, gde su nekad bili veliki vinogradi. Taj breg graniči se prema šumi gore sa pridolicom Grložan, a ovde je Prob zasadio prvu lozu u Sremu.
Tokom 7. veka ove krajeve naseljavaju Sloveniji, upoznavaju se sa načinom gajenja vinove loze i uživaju u blagodetima koje donosi proizvodnja vina. Posle Kosovskog boja 1389. godine i najezde Turaka na Balkansko poluostrvo, srpsko stanovništvo počinje da se seli na sever. Posle Kosovskog boja 1389. godine i najezde Turaka na Balkansko poluostrvo, srpsko stanovništvo počinje da se seli na sever. Narod, plemstvo i sveštenstvo koji su se nastanili u Sremu doneli su i svoje iskustvo u proizvodnji vina. Oni su zaslužni za promene sorta grožđa na Fruškoj gori. Umesto belih počele su da dominiraju crvene sorte koje su donete sa juga. U srednjem veku vino je postalo značajan privredni i trgovački proizvod. Gajenje vinove loze i proizvodnja vina bili su zastupljeni uglavnom na crkvenim posedima i imanjima vlastele. U to vreme na Fruškoj gori postoje veliki broj manastira i crkava koji su vinograde na poklon dobijali od srpskih vladara i vlastele. U njima se gajilo najbolje grožđe i proizvodilo najkvalitetnije vino. U manastirskim podrumima nastala su čuvena dezertna vina Bermet i Ausbruch, po kojima je Fruškogorje i danas prepoznatljivo. Pojava filoksere, bolesti koja je uništila vinograde u Evropi, nije im mimoišla ni Srem. Ovde se filoksera pojavila 1881. godine i do 1890. godine su stari fruškogorski vinogradi bili uništeni. Obnova i oporavak vinograda trajao je skoro 30 godina. Ponovo se sa proizvodnje crvenih sorti grožđa prešlo na proizvodnju belih sorti grožđa.